2015 mankomunitateen ardura hartu gendunien, jadanik kontsumo bulegu esan ja egonkortutako zerbitzu bat, baina reklamazioek orduen reklamazio nagusienak ziren hornikuntzak eta telekomunikabideek. Hor gero egon zen inflexio puntu bat, bankuen erreklamazioen inguruko epai bat egon zanien, eta orduen gure bulegoaren zentzua pixka bat aldatuz jun zan. Jende pilo bat etorri zan bankuen inguruko reklamazio guzti horrek eitera, orduen hasiera baten hasi ginen bigarren langile bat ipini gendun. Gure apustua izen da mantentzia zerbitzue edo indartzie, kontratu barri zen holan egituratu dugu zerbitzue. Egonkortute dau, ezagutzen da gero eta gehiago. Azken urtien etorri da, lehen igual zetorren jendie hurbildu da zerbitzura, horrek eragiten da ezagutzie gehiago Durangaldien gure zerbitzue. Eta hemendik aurrera mantenduko dugune lerru edo bardine da. Azkenien hemen kontsumitzaileek kalitatezko zerbitzue jasotzen dabe eta holan esateozkue gainera. Eta gure asmoe da horrekin jarraitzea. Os voy a explicar un poco los trámites que se realizan en esta oficina. Por un lado tenemos las consultas que pueden ser o bien presenciales por teléfono a través del link de la propia mancomunidad que la mancomunidad ha habilitado en la página web o por correo electrónico o teléfono. Y por otro lado tenemos las mediaciones. Las mediaciones deben ser todas presenciales, es decir, que se debe acudir a la oficina para poder tramitarlas. En este aspecto tenemos que decir que el resultado de la mediación puede ser favorable, es decir, que se consiga la pretensión que el usuario del servicio ha planteado a la hora de acudir a nuestra oficina, o bien que no se haya satisfecho su pretensión. En el caso de que no se haya satisfecho la pretensión, las opciones que se dan son acudir a otros organismos de consumo y para ello se le da todas las instrucciones y se acompaña al usuario del servicio hasta que el organismo dicte una resolución final. Y el siguiente paso sería acudir a la vía judicial. En la vía judicial nosotros sí que explicaríamos cómo plantear una demanda de juicio verbal hasta 2.000 euros. ¿Por qué? Porque este procedimiento no precisa ni de abogado ni de procurador. Entonces sería bastante sencillo porque los costes son mínimos. Durangoko kontsumitzaileen informazioarako bulegoa, amankomunazkoak kudeatzen daben zerbitzu bat da, eta orduan ondorengo udalerrietako biztanleriak jarri aldau erreklamazio bat gure bulegoan. Bardin da enpresa non dagoen kokatuta. Irlandan, Estatu Batuetan edo Frantzian. Zu lehen aipatutako udalerrietako bateko biztanle basara, bertan erroldatuta basauz, erreklamazioa ipini ahalko dozu. Erreklamazioa jartzen daben pertsonaren ganako arreta zuzena ematen dugu, eta gainera zuzenbidean lizentziatutako kontsumoko teknikariak gara. 2017 urtean erreklamazio kopurua handitu zanez, erabaki izan asteko 2 egun aurretiazko hitzorduagaz ipintea. Egun horrek dira astearte eta osteguna, eta astearte eta ostegunetan orduan aurretiazko hitzorduagaz daiteke erreklamazioa ipini nahi daben pertsona, 9:30 ordu 1 eta arratsaldez 4:00 6:00.